Another malake nyam gwasame biya kamal ke Nuer online TV channel bana jome bana jelinkel. Tekon kelere go rano dero de palpin ke liang dien shire mangai kone tiga tung walong to go liang de dero dero de palpin ke tin kon tin lat karodian. Wena me kamanana bana kwenkel bana raiche ka ta dana shide ni dang wero shikaliu ke jeka kwerin kel. Akan kono re lar kana me ko very important gwad mi che kuma SPLA IO kana kuma SSPDF shigurumtin ka shikarodian na kare koromone bana all the detail bana kaling dindo kenyam gwas me chana me rocha ke mi che tok re doaran shal ke e rumbek eno kan kono nyam jin gorno jin belerti biga nyogane de kokien ko de lerti de kan chamala shu gwasnten gor kon gen o de ko ten ni shang gor jelungo no bogora na pelpin ke tin kon lat korudien ko million kon ga pelpin jen do bran bu kon ga kulanga ke jeno to kedi no mekan aren pelpin den cha bu ngaje no ngum to ko lati ke to ngwan te lat korudien to gor liang so gor jeno de randa ro de lingaka kamadan le ro gwat men do badan en liuna ka jere wika so sudan di ro de palpin ka liengda ka do badan di linga ja me benen yana me dung wechen shal ke rombe ke jen gwat dana shire ke tokten bana roiten no ka do badan en shalat ke ja gorno jin kan ko nyam please make sure no be comment ka bi man lade bi lat ping gwatamo chala do ne sha polin dangro sha kanak ka sha ne dangro ka civiliani ala jiwich ne dangro cha mu ka bot yega me tok ka rombek no gwad mi mo che kor che tokten dor jane jandana bialing ka jomo cha non karumbek nos county ka leg state no cha joja gwanu shi polin dangro shi ka liu ka jiwich dangro te ka bot no wari ka me to ga doran shal ka madol payam gwami mo chinete kontila local community ki local group de kola shir ka ngene no wa ken luin ka jok gwami shi ko ten lo shi kan shi ko gur ke today cham all those things de kon la gur ke ne te kon la jidawch adong chin chiko yiri go gur karech and gwa dan lunyen jok cha ko nyur ka da do bane te ka match William ko jikrejok jaram dan la ko le radien Minister of Information Kaleg State che jom la do chatwok chan jamiling manan chalat gwasame. There was a report from Rumbek North where 2 people were killed, shot dead, Kerjok said. They were suspected to be coming from Panjajir County of Unity State. Kajo chalat gwasame wude me janetin kontin nakapoli ne dangro de chamu ka bot redo ashal ka Rumbek North ka wure wichin winami jani shikane dangro jikan ngana kane rato kene de kon la suspect kene kontin nakana kene kan Nuer ti jen ka Panjajir County ka Unity State ka jodan chikalat gwasamene jen kene de kontin chiliu ka polit ne dangro ka jigwe dangro ya mu ka bot no jen jodan chalat jen sheka ne dangro chicken kanak no kan ne ti ya na ka kene ka police ne kene dangro ka jigwe ne kan la civiliane walun ka jok to yir gwam mi mo shika wo deptin kare ke chiko mai kare tin jen gwadan o kor mo we tokten chaw nyur ka da dop cha jo mo cha jalat kaman chalat gwasameni wa no group claim responsibility for the attack and the identities of their silent remain unknown namani sha wen jen wa ka ji Panjajir ke Nuer but wa kwa kenetin kontin nakana kan ran kan rodalat teram chrodalat no cha Ramadan en la kuer ke Unity State kula dor chal ke Panjajir County cha gorno de knaro ke county commissioner but jena wa tele jo mishalin ka je no chikari jo ke jo mo cha jalat no kan shi kan additional security shi kan deploy ke kan lalet jo mo cha de kwene ken dargo en wodi ling cha polin dangro cha kan ka jang eno ka jiwich dangro ya mo ga bot gwami kan la no ji Panjajir ke Nuer kan de kon na ka tin ma ka jang gwami mo chi kan ugor ka tin ban jo me ban jeling kele no chana ku ban gwazme gwade dane shi kor cha tok tin kam dëcni SPLA IO kan dëcni SSPDF tieni o ngumenak
manak dini dang wera wone bana jo me ban jelin kel ka do badan en cheto ka jen take a press release me cha ngun mo go randa ling ke jo ma shalat wuri shal ke Lampol Gabriel charwa jalong ka tin kon tin charen la re wishin winemi cha jo cha jalat madong goro no banwa ya kel re jat moni chala do ne cha ka kapkur bana do badan kap ko kur ke jabana jaling Lampol Gabriel Rami Momela spokesperson ko kuma SPLA IO ajane cha jidwaren ki deni ken ala SPLA IO VIP protection force tintaka dorshal ka shar village group kana kanti ajane cha ka makarun wang along keta dih no ajane shi kuma SPLA IO shi rodian gang ka shi kan responded jane shi kan rodian gang ka shi kan jidor ken bo ji family tiken ka gang bane ko kan jel kan kana kel ne ti jen kan kel ne ka bi te ga te gatin te man te gatin enono gwada shaga maktin de ne SSPDF ki ne de konti la SPLA IO Lampol Gabriel jela do ne cha ne dang waro shaka nak te la din dang waro shaka nak mena commander yen no major galwa domnyir galwa domnyir jen akwardi ne tone no chana kel ke ken bode gane ke dial teram chicken shi kum SPLA IO chicken ladu sharam kel ka freedom fighter cha janak kake ramkel ka chane dangro cha ka much ka bot kake gwada dana ma ka tin chicken ladu no chicken de ni dangwaro chicken nganak akwaren kel biadil ngaji no ne te court ne ana kanware kandial kanware ko kane te tandien te kan ka kuma kirma yadit tandien ka part of SPLA IO so ne dialati ne ke de ko laro kanware kandial en ta dan en shalat Lampol Gabriel kanate ke raj mi shalat me te ko online ka do mi shajen keneste ke rach mi mo chana cha wina cha chep ke je ki chana cha ka cham je lo chi tok jene online chala do ne ure shal ka me major galwak dup no galwa dop nyir jene ram kel ka kume dung SPLA IO jenna mo kach chi randa jene me jagalwa dup ran SPLA maji no jene ponde je kel kenetin kontin chana kala arosnike jen wajale ke police uniform jarom ke police uniform gwade chikana maka je ko me ken kuma SPLA IO jen gwada no re gwe tokten no duno kala chalat shi kume SPLA IO pin kirm yadi ti kana denied kani galwak dob nyir kani shiran de ne ran SPLA IO but the SPLA IO no jen une kwani je ko ken jakamo te ka SPLA maji no chikan jomo kan lat ko cha gwada na che ko tokten cha na cha ko gor den cha pone ayu jekten ja ngaje no jen unwara ka jen no te ko kuma SPLA IO lo ter na ko SPLA maji kata danan chalat ke jen la tension rai wichin winemi wa medita long dore shal ke rup kona kanti ko jen gwadan togrek togoten gwad mi mo ne ke tuk de medan dio je che kon dial te ke lengten yelo e joko met ka tae dane share ere ke nyam chalat ke jem ko re ga me tuo ka shanka wal bangon ka jen pai weron kin dangro de gwada na ka ne dangwaro tinne ke rami mo mila meje general ka ke ka jen changa wal bakele dan chan report chana jalling ano che korje to gre wujin chal ke mayom kam SPLA IO la ne te kon te jen ka bi ngai kon me kurme to ka bi koro mo janeti shop ka welngwan chakanak gwade shi VIP force men quality unified force mat SPLA IO kan SSPDF gwade shi ga gwaiten
do be dan che gwai ka je ka kwi chik no che kore yu talk and gwada mo ko chala do captain kene lieutenant kan te ka rolo and then cha captain cha yu na ka lieutenant cha ber gwad mi mo ka kwi chik ko chikaren ling garama gore chik ram do diena me gore chik so jen gwada na wulia we talk tin ka mi shika clash o ke je kore talk jen shanka wal bakale dan ka pai well ta kore te kan in dang wana tama shu dende te te kula nyenyan tama te cha kula ma ka gwada dan shi goten shu kan kula jien anono me kan ngaje no chu korje to re wichin winemi ka jen chang wal bakale dan ana shu kan goro buka wo kama yom county ke United State ka changa dok ka jen jok ke payo no shu aka ka me chi ka jien gwada korje to ten kam dien ke SSPDF chu jien kore di de chitwok no gwad me chine dang well ngwan chi lutin la SPLA IO group no sugary and wake up be no ka chu SSPDF no sugar dot no shun de dang well ngwan che men shaling sugar liu gwada na chi kore mo yatok ten she ne konti la SPLA official no chukala no chi kore mo chatok gwada chal ka kai kang area nyok ka changa diok no kurunwang no Ramadan la spokesperson re which in winami Rameshal Kerbino yai pazal ran SPLA IO spokesperson ka sector 2 ka United State cha right ka radio tamazu jene ka gwase dan no chi de no kuma chikan kuma SPLA IO chikan mak la dine SSPDF gwan mo te ka tarjaten lo long kan lel ka tok de la mo kan bone wajal kan ne te ka bot gwa shal ka kai kang ka jien de na ka be SPLA IO ne de kontin la VIP protection force chu ka rodian watch no wachang mai kan jwat ka so mission me nyu jeno kuma SPLA IO chicken mal chicken lok banere lo ka mal kene kirma yadit ko kene content cha gorno dong de na de kan takamal ko ne de jelga jalien chiga rodin woire ko wirmi ko bagala gorno na ka jan ko la tuna ko antama beli hamdi batwo ne dang wero ti chiliu ka je ka major en kel kan wore me jen wi ten wi gwech kan wore ngum liu ko kon liu kon ko yos ko kon kir ma yadit chi kon go ndo bdande kon nyam ke ja mugu kon do bde kon nyam go by the ti dial de ka go bare gan tama chalere no mishina chicken jel kel den telam bugwa majagran enaran ka ne ko lan wede ka dil shara gwa ko do bdande na nyam ke ja unify force me da ne mat ke ja pinya mat ke je lo man ne dial but mi chabujo no ba Nuer ba ko kwot korodian ne tin ko kien set ke jang mat kan korodian Nuer kan ne ko non kwala use ku yen liu ana kwala use jang ya nyenya kan Nuer kun Nuer ko non kule chong ko ku Nuer ko kien so no mo deran ba de ne Nuer jen mi na ne tam ji kore otoga la te ke peng midin meted nian ku ja do dian andan te kel ke kir me yadi ko jin benye ne ku pin la Nuer bane kla ko no kula linga no shal na e Nuer mo Nuer cha chol Nuer bang chemla ko na ling Nuer wa Nuer rami mo men ne daman chwa gu je no rami wo jiek mu wi chalat bu Nuer so Nuer mo o jin ba te gari ngbo to ka je mela jene la Nuer kula ka benye fin whatever way that you feel like you want to leave them then be ngaje no ti kerek mudid chana meda ne chito ka jen shanka wal bakala mo chan jamin kwen gwad mane according to the information on October 16 2025 a brief clash broke out between South Sudan Army and opposition SPLA IO soldier in Mayum County. It happened in United State last week on Wednesday after deadly fighting in the disputed Abyei region.
According to military and eyewitness account, the incident occurred when a unit of the Sudan People Liberation Army in opposition SPLA IO, which had been part of an integrated VIP protection force, was confronted by a local security force in Kaikang village, Mayom County. Mishe da me rega dane tuok gwade dane shinat shikan kuma SPLA IO shikana mak you know, we all know that. The SPLA IO group was retreating from RBA following clashes last week with South Sudan People Defense Forces SSPDF troop that left at least 14 soldiers dead. SPLA officials said a brief skirmish took place in the Kaikang area on Wednesday morning. Can call Guade Paiwen, the Indang Wellingwan Chickaliu, Guade SPLA IO, Shaka Martin SSPDF, Kajinian Raywich Carbe. So no more Mishurton. Mark a Kalora Bang, Dora Shalga Kai Kang, Cook, SPLA IO, so no more Ariaka Mishiro, the large Remangacha corner. SPLA IO component of the VIP protection force that retreated from fighting in Abe was coming to our base in Kaljak Pazal said. Pazal Kerbino Yai Pazal is one of the SPLA IO spokesperson, so he said that the class lasted only a few minutes, you know, just a few minutes, and that the forces retreat, their force of SPLA IO, they did not even fire. They did not even respond, according to Pazal. He said that SPLA IO retreat and would not want bloodshed on that day, but they insist that if the SSPDF insists on following them, they could defend themselves, and that was October 16, 2025. However, United States Information Minister Gadwich Bipalbol denied that any fighting had taken place. It described the event as a misunderstanding between army use and other army use, adding there was no information like that regarding a clash. Would a Shalka Minister Information Gadwich Bipalbol Coca again right Jimmy the Shaja Larkin who can dong de can talk de can latcher corner. Material Muchitu come SSPDF can SPLA IO la talk ko charge buku la ngach kuma mentenial ke kuma kirmi yadi ko la ka jogo no ngume liuna ka jamo no so lo kana gorno bugur den moy ka chung ki ka chong ko telam mo bika bell and all that. So mission me michitu ka jowan chalat ka jan shanka jan dangro ka pai wala mane who can write your man Ramadan and Lampol Gabriel K SPLA IO spokesperson kajen new report a pipe bene ko report nya machala ne to chigana dong major and chana dung kume SPLA IO chana men chalat gwase me wude shalka me Lampol Gabriel chana jelin. The SPLA forces continue with their act of terrorism by attacking the SPLA IO VIP protection force in Shortshire village of Rukwana County today morning at around 5 tower. However, the SPLA IO force responded swiftly, defending themselves and their families who came along with them from RBA, killing 12 enemy soldiers, including their late lead commander Major Galwa Dubnir with all his bodyguard. The SPLA IO lost one freedom fighter while two others sustained gunshot. This release also clarified the fake news trending on social media that the major who was killed was a member of the SPLA IO. Major Galwa Group served as a commander of the SPLA force. His body was found in a police uniform after the attack. It is therefore unfortunate that the SPLA IG denied him after he died defending their tribal and political agenda. The SPLA IO command congratulated the VIP protection force for the relentless resistance against the enemy forces. And he said the struggle continue. Colonel Lampol Gabriel. So what got by Lampol Gabriel Goromo Chedemen Chikonling Nuwen and VIP protection force dung SPLA IO gang Canadian gang den mo ko cha ma gwa dan tin re ko dan chi tok chikane dan waro chikane chuna kalo lam indicate that these forces they were defending themselves ko kan wa kan yuru ko gwa dan tin chit kame dan chi tok ne kenyam ka kan de inde je ne ka darshal ka be no
jen mu ko lar no ne dang wero shigaliu kel ke major galwa do nyir no ke ne dang jaram kel ka freedom fighter ka SPLA IO charam kel chana ka ken ne dang ro ti ka bot ka ba so jen jodan en chi kanala no mo ka jen do dan liu ka ne ti chop ka wero ke major general kel areng mudire long ala kuma kir kuzana mekan de ni kan kon nganje no bay jog wi ana kanwere kun you know gor kan gwech gor kan sharego en so dan obe te kamal me chan wer cha kon goro be te kamat kam dien ko ala use ka yo you know all this thing nang let ken ti chodian lot so jo me jen jo dan en de kon link ka ta dan en si la ri ka to ka goro no jen bi la ri bu nyane ko ken goro no ja ba bi subscribe ka bi notification bell bi twain ko bitin kon lat ko rodien bi kan ko mala shub ke ji ki ga ne ko ken ani an walle chang ka jan dang ro ka pai wal on kin dang ro jan dang ro de di bana je ka yo ko kor gwasan be ka another live video ani bi ata kamal bye bye